O niguo kiharo gya THIKA Stadium kirahanaga muthenya wa ira mathaa manini mbere ya ngucanio cia gwetha njorua ya mubira wa maguru thika kuhanika mbitika iria iraritabanirio kiharo-ini giki. Ona gutuika gutire kuramenyeka ihoba ici cia thumu iraitirwo no mubunge wa THIKA Alice ng'ang'orotete thirikari ya Kiambu akiuga ni werenda guthatia mathako ma gwetha njorua ya mubira gicigo-ini giake kia ubunge. Akiuga ino ni njama irabangitwo wega niguo guthararia mathako maria maracokire kuhanikira kiharo-ini gia thukuru wa THIKA. Ndaigatiriri ona mangihinga kiwanja kimwe iwanja cia THIKA ni nyingi muno, lakini wakati wao ni mchache sana. Wazungu wanasema pride comes before a fall. Wale walifunga stadium tunawaambia wasifunge nini? Lakini hata wakifunga mpira bado inaendelea. Mbera inaendelea. Muruna wa JUJA Koimburi uria kinyitie mbitika-ini ici ni aramenereirie mubango wa kuhinga kiharo gia THIKA na njira ya gugiita thumu. Akiuga uyu ni uirano na kihuthanio kuri muingi wa Kiambu ya irathiro gicigo kiria kiheaga thirikari ya Kiambu igoti riria inene makiria. Huyu gavana wenu amedharau president wetu William Samoei Arap Ruto, wakati sisi tumepewa pesa za kujenga soko katika THIKA na JUJA. Huyu gavana wenu anakuja kusimamisha hizo soko. Mathaa manini thutha wa ndeto kumbuka ati kiharo gia THIKA nigiite thumu, thirikari ya Kiambu kuhitukira rurenda rwayo rwa Facebook iracokire kurekereria ndumiriri ikiuga kiharo giki gikoretwo githondekwo kwa ihinda ria mieri 3. Thirikari ya gavana Kimani WAMATANGI ikiuria ruhonge rwa DCI kwambika uthuthuria niguo gukurana no raitire thumu kiharo-ini kiu kwi mathira ngumo ya uteti. Gukoretwo na mbitika Kiambu ambunge magiukirira gavana WAMATANGI makimwikuira gwathana na githuri na gukururia uthii wa NAMBERE. Alice na Koimburi makihita kumuhamurithia. Sisi tumesema arudi kwa chama chake, atuachie chama chetu yeye. WAMATANGI ndukae kuira mutumia uyu kirekania nawe ndukumenya niki gia kuhiukia. By the time I'm done with you utajua nini nimekupitia juu. Jata riu ni thare ya bunge ya kung'ethanira na WAMATANGI githurano-ini kia mwaka wa 2027 na kwa ihinda riri mubunge Alice ni arikitie kwanirira nyota yake ya kung'ethanira na WAMATANGI thutha wa kiari kihiri kiaru nake bunge-ini aria mehothete kumunyita mbaru nginyagia kinyanirie kioneki giake. Ndio watakuwa bila zangu wa kusema go mama go, go mama, we are going. Siku ya leo Mama Simba tuko hapa kukushikilia kuma kiharo-ini gia thukuru wa THIKA gicigo-ini kia ubunge gia THIKA kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni MIARIO. Ndung'u.